Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. I with Tirelo, aka Rachel Kunutu, Rachel Kunut. Uthi usisi-ke lapha kwi-update i-relationship yakhe nama-siblings novuyo hayi kahle ngase kuhamba kahle nje sekunomoya omuhle nje phakathi kwabo yonke into isi-right. Hhayi phela kithi akashongo ukuthi uyaxolisa ukuthi yena wabiza uvuyo ngoQueen Elizabeth. Thina asihlangene-ke futhi-ke angithi okwabo asihlangene thina sibuka lapha sinikeza yona ku-TV show ukuthi sebeyazwana kodwa yena washo ukuthi omunye uQueen Elizabeth. Ngathi mina hayi lo sisi lo yindaba lokushisa kwakhe kufanye nokushisa kukaRachel lapha kwiskimu sami engalaleli uma wakhe usili. Yey uRachel phela wayehlukumeza kwanathi sibuka iskimu sami engezwa uRachel kuze kube sengathi yena usola uma wakhe ngezinto eziningi. Ngathi nami ngibheka mabethu abantu ayibongo Rachel Kunothu ngathi indaba bebenze ngokufana ngoba phela nje yabo le yayenze kusine yiyo le yenza ukuthi mina ngamxoleli kakhulu mina ke ngedwa mina ngizoba ixoki nani imxolele bese ingekho isidingo sokuthi angasho ukuthi ngiyabonga sine ngeswimwe yena wathini angithandi lento usine emthengele ngemali yakhe kwathiwa ama-hormones kuthiwa use-ready futhi uthi aphinde abe nawo without hormones. Nina nisho ukuthi le pregnancy izonenza ukuthi anithuke abantu ngey'nhlamba mase nithi pregnancy. Ayi sengiqala ukungisabisa-ke manje ngoba khona enye i-post engiyibone lapha ku-Instagram lo sisi bebenza ini lento i-gender reveal party. So uphethe-ke uhabi wakhe ama-balloons liyaphephuka lelinye ngicabanga ukuthi ilona bekufanele ukuthi kuqhume kuvele ukuthi u-blue or pink kushiwo ukuthi-ke umfana womntombazane. Azange wathuka inhlamba wathi he's so dumb izinto eziningi liphephukile. Mase ngiyafunda ema-comments abantu bathi ama-hormones bashaqacima hayi ngeke nasengizocasha-ke manje ngithi vele umuntu mayekhulelwe siyakwazi lokho. Umuntu mayekhulelwe sengisazi ukuthi ukhalela ukudla mhlawumbe ekhalela ukuthi i-boyfriend yakhe ayimfoneli ukhalela nje ama-chips leyo ukuthi uzoba nenhlamvu uzodelela hayi. Kodwa phela siyafunda guys, asizazi zonke ezinye izinto. Nami ngiyafunda ukuthi ama-hormones enza ukuthi udelele. Umuntu kuyasho ukuthi ufunda njalo hayi ngeke. Ngiyabonga i-support bengizwa ngixoxa ukuthi uTirelo nama-siblings konke ku-right. Ukudrama-ke sisele ngakithi, i-beef sisele nathi nani kodwa phela ngingacasuki kakhulu i-TV show. Ngiyabonga angiqedi i-support. Bye bye.